Amatora mu irushanwa ry'ubwiza ageze kure, aho mu banyarwanda agomba gutoranywa umukobwa umwe wenyine uzaserukira igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwandakazi muri Miss African Diversity. Ese wowe uratora nde? Ni abakobwa bagiye batandukanye, ni abakobwa beza, abakobwa b'uburanga, ni abakobwa twavuga yuko rwose ari abakobwa basa neza. Ngira ngo urabizi ibyo bwiza bw'abanyarwanda byo ntango tukibigarukaho. Ni abakobwa rero harimo bagiye batandukanye, harimo Kevin umwari wa se, aho harimo Rachel Nzayihimbaza, aho harimo Kevin Irakoze, hakaza Patience Nizigihe, hakaza Denise Mutuyimana, hakaza Liliane Uwase, hari kandi Neri Ihimbazwe, hakaza Anne Derice turi kumwe, hari Charlotte Mushirarungu, hakaza Keza Teta Sharon, hari kandi Jesrine Nsabimana. Umwiza Fiona rero niwe uyoboye abandi mu buryo buri gutorwaho binyuze kuri interinete, agakurikirwa na Ndikumana Natasha. Bakaba bazatoranwamo umwe uzaserukira u Rwanda muri Miss Diversity, Miss African Diversity. Ngo ikaze kuri Iwacu Topic, weho uhageze ari ubwa mbere ibuka ubanze ukande subscribe, nawe dukomeza kubana umunsi kundi. Ndagushimiye, ndagira ngire yuko rero ngiye kukunyuriramo ino nkuru twifashishije ikinyamakuru cyabigize umwuga, ikinyamakuru gitangaza amakuru meza, bwo ndavuga inyarwanda.com, ikinyamakuru kimaze igihe kinini gikorera hano iwacu mu rw'imisozi igihumbi. Naho ngewe turi kumwe kuri mikoro, cyangwa ngewe uri kumva kuri mikoro, ndi fixe nk'ibisanzwe, nkaba ngiye kukugezaho iyi nkuru gatanu ku kandi. Reka kandi tudatinze dutangire n'ino nkuru twifashishe ikinyamakuru cya hano iwacu mu Rwanda, nk'uko nakomeje kubikubwira. Nindangiza nyikunyuriremo mu ncamake kugira ngo nawe utazajya usanga ari wewe wasigaye inyuma y'abandi. Ikinyamakuru cyagize gitya giti ku mutwe wabo: abakobwa 17 binjiye mu cyiciro cy'amatora yo kuri interinete asiga amenyekanye umwe muri bo uzaserukira u Rwanda mu irushanwa rya Miss Africa Diversity. Mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika hari kuba amarushanwa nk'aya agamije guhitamo umukobwa uzaserukira igihugu cyagaragaje ubushake. Rizabera muri Uganda kuva kuwa 22 Ukwakira 2025 kugeza kuwa 26 Ukwakira 2025. Ndekwe Paulette uhagarariye Embrace Africa, ishyirahamwe rishinzwe gutegura iri rushanwa mu Rwanda, yabwiye itangazamakuru ko umukobwa uzahiga abandi azahembwa miliyoni 2 z'amanyarwanda ndetse anahabwe itike y'indege izamufasha guserukira u Rwanda. Yavuze ati azahembwa miliyoni 2 z'amanyarwanda ndetse anahabwe itike imwerekeza mu guhagararira umugabane wacu mu marushanwa y'ubwiza mpuzamahanga aherereye ku mugabane w'Uburayi. Kugeza ubu ngubu rero Fiona umwiza niwe uyoboye abandi, aho kugeza ubu afite amajwi 1229, akurikiwe na Natasha Ndikumana, nawe akaba afite amajwi angana n'1143. Urumva yuko ni amajwi menshi amutera. Buriya iyo umuntu agusize amajwi ashobora kuba yagera mu 140, aba ari amajwi menshi cyane. Ni mu gihe ku mwanya wa gatatu hariho umukobwa witwa Jesrine Nsabimana ufite amajwi 1052. Ku mwanya wa kane kandi hariho umukobwa witwa Ines Kamikazi ufite amajwi 565. Keza Teta Sharon Nsanzabera uri ku mwanya wa gatanu n'amajwi 347. Anne Derice turi kumwe ari ku mwanya wa gatandatu n'amajwi 336. Ni mu gihe Buriano Uwihire ari ku mwanya wa karindwi n'amajwi 321. Naho Fiona Teta ari ku mwanya wa 8 n'amajwi 239. Kevin umwari wa se we afite amajwi 156. Naho Patience Nizigihe ageze ku mwanya wa 10 n'amajwi 129. Mu bandi bafite amajwi ari hafi barimo Darira Iradukunda, Rachel Nzayihimbaza, Kevin Irakoze, Charlotte Mushirarungu, Denise Mutuyimana, Neri Ihimbazwe ndetse na Liliane Uwase. Miss Africa Diversity ni irushanwa rero ryibanda ku guha amahirwe abakobwa baturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika yo kugaragaza ubwiza bwabo, ubwenge, impano n'ubushobozi bwo guhagararira igihugu cyabo. Intego yaryo ni ukwerekana ubwiza nyakuri bwa Afurika mu buryo burimo ubwenge, umuco n'imyitwarire, guhuza abakobwa mu bihugu bitandukanye kugira ngo bagire ubunararibonye, ubumenyi n'akamenyero ko guhagararira igihugu cyabo. Harimo kandi guteza imbere ubutabera, imibereho myiza
y'abagore n'ubushake bwo gufasha sosiyete. Akenshi haba hari ibihembo birimo amafaranga, impano cyangwa amahirwe yo kwitabira amarushanwa mpuzamahanga y'ubwiza. Mu Rwanda umukobwa atsindira miliyoni 2 n'itike y'indege yo guhagararira u Rwanda. Irushanwa rya Miss Africa Diversity riba mu gihugu kimwe mu bihugu bya Afurika kandi ryakira abakobwa mu bindi bihugu. Umunsi mukuru w'irushanwa ukunze kumara iminsi myinshi nko kuva kuwa 22 kugeza kuwa 26 Ukwakira 2025 muri Uganda. Umukobwa utsinda aba ashobora guhura n'abafatanyabikorwa b'ingenzi mu myidagaduro, ubukerarugendo, ubucuruzi n'imiyoborere y'abagore. Miss Africa Diversity si irushanwa ry'ubwiza gusa, ahubwo ni uburyo bwo guteza imbere abakobwa, guhagararira igihugu no kubaha amahirwe yo kwagura ubumenyi n'ubuhanga ku rwego rwa Afurika no ku rwego mpuzamahanga. Abakunzi b'irushanwa barasabwa gukomeza gutora abakobwa bakunda ku rubuga rwa interinete kugira ngo bafashe gutoranya umukobwa userukira u Rwanda ku rwego rwa Afurika. Ngira ngo rero urabyimviye uko ibintu bimeze, urabyimviye uko amanota agiye ameze, uko bagiye barutana. Nakubwiye yuko umwiza Fiona niwe uyoboye, agakurikirwa na Natasha Ndikumana. Ese wewe uratorane? Nawe nyarukira kuri interinete cyangwa unyarukire ku inyarwanda.com urebe link ihari, ukandeho ufungure, nurangiza utore umukobwa w'ubwiza n'uburanga wishakira, cyangwa se utore uwuzi maybe mushiki wawe. Nanjye reka mbanze ngereyo njye gutora. Ndagushimira rero weho wankurikiye muri ano makuru nkugejejeho, weho umbaye iruhande, mwifurije gukomeza kugira ibihe byiza.